باجارok kefrî yê Başûrê Kurdistanê ji bilî ku wekî xwedî dîrokeke kevnar a Kurdistanê tê zanîn, cihê jiyana hevbeş a neteweyên cudayê jî o bûye sembola jiyana hevbeş a Kurd, Ereb û Türkmenan. Vêyekê karakterekî xweşik daye jiyana hevbeş û têkiliya di navbera civakên bajêr de got rojane li kolan û bazarên bajêr tê hîskirin. Ev bajarokê kifrî ye. Herêmeke kevnar a Başûrê Kurdistanê ye ku pêkhate û neteweyî yên cuda lê dijîn. Di salên berê de Kurd di rêza yekem û Tirkmen jî di rêza duyem de bûn. Lê di salên dawî de neteweya Ereb tev li vê civakê bûye û sê wargehên pêk ve jiyanê ava kirine. من لم شهر زيادة من قوم ناسيته تقريبا بو 50 سالة هاو تني لبين معنا هي برادري وتفاهم هي لبين معنا هیچ جوازی نیم هرچی کشی يعني مگر کشی بجلی شی بید مویکو حلیه کین بلام لمناسبة كان شابلين لمناسبة كان بيجين دو مناسبة أو جشنانه معناها لجشن كانها أوان سردانية ما كان يما سرداني منكن هاوتاي من أم الشيء من شاء بعرب وكرد وتركمان اشتيت يعني هيك ليش علي مقرفتي وقولماني يعني Di tevgera welatiyan û danûstandinên rojaneyên civakan de yên li bazar û kolanên vê herêmê ti cudahî tune ye û dilê her kesî bi heman erd û avê ve girêdayî ye. Spas bixwe barûdûxman zor baş e. Lêre rêz û rojt û mamaleyî çak heye. Ême zêtir li 10 sala lêre de jîn û bi fezlê xwe de mamaleyan legelman de zor baş e. Xelkî dewrûberman xawan rewiştekî berzin û hemîşe rêz li kesanê xerîb û aware این 750'den gelmişim Kıbrı'ya. Özümüz asılımız Arap. لەو ڕۆژەوەی لەم شارە ئەژیم هەتاکو ئێستا هیچ جیاوازیەکم نەبینەوە لە نێوان کورد و عەرەب و تورکماندا. هەمومان وەکو برا دەژین، ڕێزمان لە یەکگرتووە، ژن و ژنخوازی لە نێوان هەر سێ پێکهاتەکەدا هەیە. ئەوەی من تێبینیم کردووە هیچ جیاوازیەک نییە. لە بازاڕیشدا لەم شارە زۆر پاک و چاکە. ئەوەی لەم لاوەلا ڕوودەدات لە کفری ڕوو نادات. Kifrî ne tenê ciheke şûnwarî ye, lê di heman demê de erdnigariyeke zindî ye li Başûrê Kurdistanê. Cudayiyên neteweyan ev erdnigarî wekî sembolekê parastiye û li şûna ji hevqûtkirinê biratî xurttir kiriye.